Who are you? That's a fita de mingwa, madadi de palene. Then Panopata Sahanila. The Sikini do not see Winnie, Takola Patasa, see, adolescence. 12 to 8, 12 to 14, we call that age is adolescence. Now, maybe 15 to 17, the see to let see Winnie, but I call Tasa person, middle youth. 15 to 17, we call it middle youth. And the see call it to look easy and in the Batakola, Patasa, older youth. 18 to 25. Older youth. Tini jaya betul patasa sama lu benda kayak patasa di depan tu, kemudian ini ada lagi kelas segera benda ni lepas tu, ke kelas segera tak tahu ke thor tu ni kelas segera buat thor soda pu soda di itu tu, kelas segera pak kelas apa kau ada di pak kelas ada tu, tanah kini pepetele tak satu awe tak ni lalu, tersikini tu le tersikini ni adolescence. Dr. C and to let the scene winning the middle you. The sequel to let you and the Pacola, older use thing. Though what did the party, but no power, Tatatina, this color, but the Nodi Atao Sydney, the Nakini Atatina, to Patao, the seed winning. Dine Tony Patano Atao, Nidasi, Basa Atatina, Udida, Teto Patasicuni. Ya, no. Pada orang ini atau anita si, tale tado tu kubane, awe terbakar do tak anila ba. Maturity has nothing to do with your age. Some people are young but they are mature, but some people are aged and old but they are not mature. You can say that they are mature. Kau tahu, awak pada nona ni, ata pada lagi ni dia tu cukup berapa. Ata tiga ni, sudah satu putar. Pada nona, ata satu lagi ni, ata tiga ni, betul tu. Aku tahu ni, dalam pada satu ni, masuk musio, tetiba, pada satu ni bawa kulu le, awak ni, ata tiga betul tu, ata tiga betul tu. Lalu ni pada satu ni, miwe. Kasunya kuna lagabusga hokulo. You are the future leader, those who are going to rule the world and to lead the world. Awak ini biarlah patasa. Dalam patasa komuni ni, tasa di depan ni awak ini kasunya biarlah kuna le agabusga hoku di depan lo. Patasi tasa di depan ini. Lembu kuat di depan awak ni biara, foto palo. Dah lembu kuat di depan awak ni kuat di depan le, amati tak le, bama tiri kau di depan awak. Mesti kau suku le, amato tak. Mimi le tiri kau di depan politik di depan ni. Kaya le tiri kau boleh kau lalu ni kaya wajib kau suka boleh. Bamle. Wajib kau suka terpun ni berdasar. Patasa di depan. Patasa terlalu kelemo. Tu perlu sini sudah kau ni. Apa sudah ni patasa di depan. Patasa tidur dulu kolam ni. Letak tepi ko. Patasa tidur. Patasa itu jalo. Akhir itu lo. Akhir itu dah abang lo. Patasa lo. Tak sudah lera. Patasa ni lentu dia tak suku le. Tidur. Lalu kalau kita dah mati jauh, mati orang, awak ini tiga jenis. Dah, lepas mamu keluar kau awak ni beta, kembali. Ini jadi ni, pemikirle marketplace, pemikirle economic perspective ni, pemikirle mu keluar kau ada apa ni, ini jadi ni, ya. Ini jadi betul dah, komersial ni, patah saat ini pada, ada gini, begitu adu mudah. Lepas mamu keluar kau ada ekonomi business di depan ini. Awak ti mitu tu awak ada protest dekat ni. Awak fokus ni berada. Mata salah, yulo. Aduh ni mitu tu ada protest dekat business juga mitu tu ada protest dekat berada listik dekat.
Mimi lipstick color do aware a project when it but are you do down are you pata me to project kakala a mirada that a candidate takuta to kakana about the focus in that patasa gave it a comes mugulu a focus about the business a book level the data Talipata where the Mirada Dama or let out to while a place to play or daily and Osada me while I do to go. But me let out to he or the Takata play out the set Kamata out to Tapita. No lucky the guy the Kakana Taluba Kubola Tasa. Di mi tasa di depan tu ni, baku di depan palo dah, patasa di depan ni, lupa tahu kubo, apa di, dah lepas tu ni baru kubo. Tetapi ni dah, puati datinya kesajua. As a Christian, you need to know God. Patasa ni, keba, dah lupa tetapi ni dah, patasa di depan ni, keba mi puati depan le. Artinya saja. Patasa lesu tamu lo ani, tasa lesu tamu jawab tabalo. Mungzat menjadi. Kait tu orang kita peteli awak. Pasal tanah kini tu milik wale pak ni patasa ani, tu yang pain. Patasa ni ani, tu yang tu dah. Tu dah dia patasa me lupa wala. The need to know God. Di me pakri putih di patu ni. Luba ada ketinya jual. Kita kan ni luba ketinya nak belum kita lo. The need for self understanding. Ini ketinya lo mata. Nemi medal. Nemi kenyopu. Nemi me kenyopu ni. Nemi kenyopu ni dia tekun. Nemi buat kripu. Nemi kripu ni dia tekun. Ini ketinya lo mata. Self understanding. Self understanding. Bila terbuat body dah luba tamalu dan luba tak lo the need to find life for batasan ini luba bu kelas ke kuba pemalu dah kuba kuda ni kuba kuda dah tapi mau tapi dah lagi di body dah luba tak temu adi dikula lagi lo the need to find a life partner jadi ni kalau tidak Luar petasa kan apa tuan malu, pemiah tuan malu di tu ni, pemiah tuan malu ni bah petasa apa dulu tu kan apa ni, ni tahu buat ni, bukan nak buat apa itu lagi ni, halu kuali, bukan nak buat di depan lagi ni, bi crazy ya pokok aku dengar ni, fiber dah, life partner, bukan dia lah, bukan dia saya, pasal ye tu ada ikut tu di bawah, demi ikut tu tak ada mudi di bawah dia. Kuala pada mata thor butuba jam tu se do bale papa ku gede do thor butuba jam bab du ta le awe pemi madi dio ni mata petinya lo mata ku se petinya je ge petinya le ge ode ni ku jata tu ode bakal tak ku jata tu ge tu kra malu era ta malu ku ka suja ni no tak ku jata tu bakal ta malu bakal tak ku jata tu ge luba tak temu di dikula agilo batasan. Lagi di bawah ini lah luba ketinya tahu pula the need to know the church. Batasa kebatinya tahu. Batasa mitinya tahu pun ketinya jua. Mitinya jua di ketinya tak kusok. Mitinya tak kusok di ketinya we tahu mu alu tu. Mitinya tahu mu alu tu ni. Awak ni kebau muji kripu lula tiga buat tiga. Kekira tahu. Oleh the need to know the church. Kubatinya wala tahu pula. Kubat body dah lubala ketinya kubat tahu tak. Dota rilu batwelo. The need to find society and their relationship to it. Kubatinya wala kai pu le bergawani. Kubatinya ke society. Doa kubati umule society akuti. Kubati bat do awati. You have to know how to have relationship with your society.
You have to know the context situation of your society. You are living in the multicultural. You are living in the multi-community. There are a lot of multi-community, just like religions. You have a lot of multi-religions in the United States. You have a lot of ethnicity and a lot of culture in the United States. You have to know the context situation in order to build up yourself and to know yourself, how to have relationship with that community. Away the meter, but we're part of the Baluba. About that, Daluba, who go away, Dadiba. Theodore, he got in the art of the media. To give it a Pakajopulo a lot. Pay letter to Kennedy, Professor said that they would eat that. What you pull a sino pay need that. Why to a junior who occurred? Why to a children a Pagayon bar, Payo bar, Cho bar, Kitchen bar, Lau bar, Lisu bar, the Penny, Pugitale, Colatuleba. Paganyo chupu, pachupu ti dipain amikul lumutale ni. Tahu lu tak bago, tak tinggal. Pala agresete ti kuata ketuta ni dia dah. Tepala ti kuat amikul lumutale, tak tinggal betul. Chogulu ti kuata semua, chogulu. Pachupu lu tu chupu amikul tu ni, cuan suka je lah. Betul aja. Dapat tiga ni, kira kecil. Wajupu akalu, nak kuah tu ju, tadi kuah dama, udah mui pra, kena, demi tu ju bila kilo lo, dapat tiga akalu ni betul lah, pakai nyok akalu je. Ada tiga orang tu, tiga orang tu, itu udah kilo. Aku dah lihat tiga pakai nyok jupu lo, agilo, tiga pakai jupu lo tiga sela. Aku dah lihat. I would like to encourage today you midwards south, right? Central south, right? Central north. Central north region Jews. In order to be the leader in the future, you have to learn to have your critical analysis. Critical analysis. Don't listen, don't just keep silence and listen to everything your professor share with you. Everything your professor share with you as a student or as a learner. Consider, listen, concentrate, and having critical analysis from the opposite perspective. So, if you have critical analysis and thinking, you will be a professional. You will be a great leader in the future. We need the critical thinking and critical analysis in the future. Các bạn đó, tại vì thế quan trọng khác này, ở đây quan trọng khác, với các bạn số một là opposite khác, đó các bạn chỉ cần là thế. Ở đây mình mà đi này, cái này bảo đó, ta chỉ át. Có đó. Tasa lubata kubo dead body patinyaiba dimi patriboni. You have to know God. Lucky body ni self-understanding. You have to have self-understanding. The body ni you have to find a life work, a career. With that, you need to find a life partner in the next 5 years. You are going to find a life partner. So you need how to find a good life partner in your life. You need. With the need to know the church. You have to know the church. What is the church for you? What you are going to do for the church? What is the purpose of the church? What is the purpose of building of the church? You have to know that. You have to find and to know
the context situation of the society in order how to build up a good relationship with your society. When it is all because to talk about relationship away love where we're to the power. Okay, do you know? Tadi bawa, hubo, tu tidak, tak lupa le patasa agak tidak pada. Tu tidak, ujian. Patasa tu semua keluar ada tak? Tu semua patasa keluar ada. Baik. Bakada Digo is a great question. So we are not the same person, and we grown up from the different contexts and different family and different context situation. So our self-understanding might be different from each other. So my self-understanding will not be the same as your self-understanding. But as a Christian, our self-understanding as a Christian perspective might be 80% or 85% the same. So, porque tinya lo kita tadi tegado demi kedito. So, adoni demi tinya lo data tegado tadi dipani. Demi develop generalize lo du. Ada di tolo taku, basta demi develop particularly specifically ada lo soputi dipaku. So tegado dedito. Demi ada adoni. Demi tinya lo data dulu berkara. Demi tinya lo data lo demi weda pakanyo putaga. Okay, dulu demi tinya lo data demi weda pakanyo putaga. Asuku tadi, debat tinya lo data lo jika pakanyo putaga hutan, dalam pakanyo putaga dam dulu. Itu tinya. Demi kira keren ini number D. The first one, you have to know current language. Tadinya lo dalam suku. Tahu itu kita ada dulu lo, kita ada dulu. Nak batinya current language. How to speak current language. If you know yourself as a current, you cannot wipe out your identity. So whenever sometimes people will ask you in the government office or organization, sometimes they ask you to fill out the form. What is your ethnicity? You have to show. You cannot say that, hey, I am American. Yes, you are American, but what is your ethnicity? Specifically, Asian, Spanish, or Korean, or Burmese. When you so, you have to know first your language. You have to know your culture. Culture is a culture. When a culture, you get a tulu that car, Bakale, Yobu, Tuga, Takadula, Kidu Niti. Talakidu Niti, it is just like ethical living. Ethical living. When Papaganyobu Taseta Lani, per culture, we respect the one who older than us. But you go back, Pamita Pani, but if you know about what to say. But you go back here. Pale Atapata, Pake, Pale Senior. Comazani, who Yawala. But me had an A, Paduro, Paduri, Pala City, Palakuya, Pala City, Wakana. Dog, working by the Purpata Setalani.
Aku tadi ni, pawai pada setalan ni, pergi yo pakai pala atau apa ni pun, pergi yo pakai pemu bapa, pemu bapa ni pada suruh tua ba, pemu bapa mite apa ni, ba bagi tu ba mimu ba, aku tadi ni, betul temi ni, pemi konflik order ni, betul kena mu ba. Tadi ni, pawai pada setalan hello sini, masa kene Amerika tu, tegale individualist stand, jadi tu lah. Tahu cerita. Nimi ti nyalo tali ke nyopo ni gani, nima ti nyane ta setala. Nelu nela, ne tu dunu. Ado ni kai ni tak milote beta beta kai. Tak milote. Tak milote ko ko ni tu su ko mo. Di po we ba kanyo alula. Do tu dunu tu ni. Asukte wala amunda wala kele tak ni tu ko beta. Tera ko wala thea. Pajubu ko wala thea. Le pajubu klama ni atta pada kele thea ni atta sara kele thea. That is your ethical living. When you are Nimiti nyalo nata. So, tadi itu ida dulu dekat kau. Lo nata ti nyalo nata. Nimiti nyalo nata di. No. Nimiti nyalo nata di. Ami yoda. Buat kripu dengan. Okay. Ike buat kripu. Okay. Ike buat kripu. Itu belah tiu di Yesus kita kisah kripu. Mungkin ni betul dah. Tak apa. Baru umur tak apa. Betul umur tak kita leba. Betul umur tak kita leba. Aku tadi ni. Ike buat kripu dengan aku tadi ni. Hey, itu ike buat kripu kan ni. Yele tawad bela pada itu ada kah yele tawad bela pada itu ada kah yele tawad bela sido pada itu agak desi. Di pakri pun ada ada peta tu balon. Bah pada itu adi ni, gini gini. Gini bah. Betul dah tu no. Temile ye tu ye apa mana? Temile betul tu bah. Tahle ada gini betul nyala. Pakri pun terus uji tu, pak itu kamu ada betul nyala betul aja. Ia bermimpi nyala self understanding ini. Lagi dekat, tadinya ia dah tele tu no, awak central not patah sahaja tiba. You have to have self understanding as a grand people. Never forget your originality. Tiba tapi lagi, kita hello so no originality. Demi tapi no originality ni. You will be disputed. Like hama bila pada. Kaya ko originality pwede ko la heavy betul tapi dah lalu betul tapi betul ko juga. Kebatnya dan. Udah ni doh. No. Pembuat kenyo pu pedang tidak. Di pakri putih di patu. Pebatinya pedang. The self understanding. Doh ada lagi memubah people dah hele ko Amerika ni. Migrate ni. No gitu. Pedo hasre tasobi sober tatalo tak pedaya kebi pedu pemain kebi ada lagi mubah di bulan ada ni pedo lepas putih di ba kehedo maluba tak kubah putih lah betul betul aku tadi behebi mubah di ba tapi kalau aku bawa kalau ni ABC ni leda gua ABC ni pokok ada nak apa tetapi heliko Amerika heliko Amerika dah awal di mana le pedo lepas putih di ba kemalu ba tak bagus ti ku tak do beheko lu ko Amerika lo tu mi ti nya di ni tu ya pata sati ni tu ba ti nya lo pomu ba heko ba la Amerika ni weda education purpose pemi ti nya lo ba le pomu ba heko ba le ko Amerika lo education purpose ni we ba ma ne you have to persuade. You have to purchase high education in USA. Your people need you to be educated. Your church needs you. Your community needs you to be high educated. Tapi tu suku mula, ya dalam mereka pemada dah budi, budi sisi dah gini ni, demi dalam nyawa, aku bantinya wala, tak aku banti. Aku tak nak mimpi nyala betul le, pemu balu bapa le tak kubah putih ni, boleh kubah kelas ada, tak kubah putih ni apa pun. Awak ni tadi, tadi nyala betul dengar ni, Allah so, jadi tolak tak. Kena kita, mimpi le generalize ni, ada di kiri, ditolak.
Nabadi. Ke Penny Denida. Yisu Moye, the Quello group, let to come discussion to get report here. What are they?